Minsan po, anyang nag-self-quarantine kami, may ngalkal ko king office ko. Uli nga na po kagulo. At king pamangalkal ko, na nakarakal dapat yugse. Nya pala na nakagulo kasi may halo-halo. Itang pwede pang gamitan, itang document sa kailangang ilele, ang po paretang scratch paper o retang may nga print mali. Miyabe-yabe na. Yan yung apanugse ko nala, retang sabihan ko ng basura. At ingatlong plastic waste bag. Kaya sabi ko kay sarili ko, niya pala maskup na. Niya pala na ako makapagobrang masalese kasi kailangan atinang iyugse. Minsan po, maka-attach tamo ka rin bagay-bagay. Anong no ka rin, etalaburing itabili. Maka-attach tamo ka rin bagay-bagay. Minsan asabi tamo, pipagalantalo. Kanya etalaburing yugse. O kaya etalaburing lakman. King Ebanghelyo, lawen tayo ing pamanaos na ningginu kang Simon Pedro. Pilo pumpunan de, Jesus ding dakalatao. Kay ba't may nakit yung adwang bangka, sinakaya kitang metong. At pepalawot na yung bagyabang kanita, makapanaral yung masalese, Jesus. Kay ba't nang may naral, migsalita Jesus kang Simon, nga na ilawot may pang bagya, at ibaldug mula, ring kekang lambat. Dapat nga ng Simon, kay bukas na keng babaldug lambat, dapat eke may karakap na numan. Itang kabukas sa ito, tapos ala ka pang arakap, panamdaman may kapagalan. Panamdaman may itang malam discouragement, pangadismaya, mapagal na ka, itang kapagalan mo, alaya pang bunga. Pero, nga ng Pedro, kang Jesus, uling utos mo, sige, ibaldug ko lang. At anyang lawe na lang, Pedro, karakal ayasan amekwa. May nga pamulalala. May nga pamulalala, ri Pedro. Kaya be pa, rening aliwa pa. At may sambitlaya, ing lagyo ng Santiago at Juan. Anong no ka rin, may nga pamulalala talaga. Yan nga ng Jesus kang Pedro, katatakot. Nga na, manibat ngayon maging manliligo ka, karing tao. May takutan niya, Pedro, pabukas lang manasan, pero alalang ikwa, dapat uling inutos na ning Ginoo. Kitang oras ay ito. Karakalda ikwa, adwang bangka, may bug na lang, lumbog, king karakalda ringasan. At kay ba't na nita, ginuyod dala ring bangkara. At nga na ning Ebanghelyo, likwanda ing sabla-sabla at tinukila kang Jesus. Siguro, nung isipan tamo, mapagala, kabukas lang manasan, alalang ikwa, at kitang oras ay ito, kinamula ring adwang bangka, kay ba't likwanda mo at tinukila kang Jesus. Ing pipagalanda, likwanda. Ing kabihayanda, likwanda, bantuki, king ginutamong Yeso Kristo. Kaluguran kong kapatad, ikatama po. Potang tutukita mo, king Ginoo. Agyo tamong lakuan, detang maging sumbagal, bang kanita, makatukita mo masalese, king apong Ginoo. Agyo talang lakuan, detang pipagalanta mo, bang kanita, makatukita mong masalese, king apong Ginoo. Minsan, ingakakitam dapat tamo mong lakuan, material na bagay. Pero minsan po, atin muna mang, material na bagay. Kailangan tamong lakuan, ban makatukita mong masalese. Mantaalang sumbagal at nanula rin eh. Itang panugaling masanting. Itang panugaling makatulid, makatud para king kaburyana ng Diyos.
Minsan po, may papagkwento, rening kakalaguran. At may pagkwentuhan din kay Habe Susuyo, King Santa Iglesia. At nga nanitang metong, among, ikami po, itang metong ming leader, king parokya, o tineburing lakwan yung posisyon na. Tineburing lakwan. Katwanan na, nga na. Enhag yung ibiye para karening bayong bisang sumuyo. At nga ako pong may kiban, potarago, agyo na pa. Among magkasakit niya po. Minsan po, nano imaging sumbagal. Pangkanita, bakit tamo ining kayapan? Karening aliwang susuyo, King Santa Iglesia. Nano ingagyo tamong lakwan. Nano ingagyo tamong ibili. Bangkanita, dakal na pa. Ring sumuyo at akit tamo. Dakala pa ring bisang tuki. Kingapong Ginoo. Ketasan, pride, upaya, maging makasarili, o rendeng kailangan tamong itabili. O rendeng kailangan tamong lakwan, pangkanta makatuking masalese, maging tapat at alasuyo, king ginutamong Yesu Kristo. Nga po pangadita mo, sana kaluguran kong kapatid, kalupa ng Simon, kalupa ng Santiago, kalupa ng Juan, agyutalang lakwan, ding bagi-bagi, maging sumbagal, pan makatuki, king kaburyana ng Diyos. Kaniting kapatayaldo, pamagnobena, para King Berhen de los Remedios, laban tayo Maria, at inyang likwan, material na bagay, nune itang kayang kapikakunwan. Nung atatandanan tamo po, king Ebanghelyo namo namang San Lucas, anyang Anghel Gabriel, pintalani Maria at sabyanang kumaglia, na makayang aintindihan, Maria, iring sa sabyana. Pero likwanita, tinggap ne ining balita at tinangwiya, king kaburyana ng Diyos. Tinukiya, likwane ing pamagalinlangan, likwane ing takot, pangkanita makatukiya, king kaburyana ng Diyos. Inya, itamo po, pasibayo, emo material bagay, minsan takot, kapikakonwan, ketasan, masanting apanugali. Ing kailangan tamong ilako. Ring kailangan tamong itabili, lakwan, ban makatuki, king kaburyana ng Diyos. Amen.